الزول إثالي يوث الزول يليون نقلا ذي ثدر بوان تيفي السنة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث أما قار أن تفسوث إن فقاونا الساعة أتيلي يدنا وثمثنا فريدة زرار أتيلي يثمثنا رشيد الوسيل السنتل أتي سقرتش دار رشيد الوسيل أندان وثمثنا فريدة زرار أدفك يسقسيا من ساد ديال تكيت اتنادي امك اثيلي ذوي تاكيني تقرز تسيناروني عجبي هي ذا سمكتي كان انواع اذا دارشيد والبسير اكني لا تزرام بسنم تا معنا ذا سمكتي كان دارشيد نساد مارو يورا وكان 30 يدليسن لكن تزرام لنا الناس يورا يامي سنداغن يساعد تزريجين بالسوال تزريجين افريول عندي تسكتايت يسوفو غادي دريسن يويذ إثي سقسايا يسيقارن يتنادين بغان تسوفان يدليسن أكن دار رشيد البسير أكن تزرام نتا يخدم ثادم ساعة يلم ثادم ساعة ديال الجزائر ثمان ناقص يزقار غار فرنسا عندها يسولي لا ميتريزينس لا ميتريز دي باري 8 سيين يكمل يبود الدبلوم ديتود ابروفوندي دي ا دونك دي باري 13 باري نور فوالا سي سا يسولي دان تيكيت لو تروازيام سيكل يبود الدكتوراه تروازيام سيكل دي دمسا سيين وفات داغن يلا رشيد يسعى الميتريز ونافورماتيك يلها تيديني ديال السيباك انترناسيونال دو ليا سين دارشيد يكشم دارت مور تيسلم دي تزاويث ثلاثة معنا دارشيد يفاد دي مانيس ماشي ديال الليل لما بغا عزكاني نتفسوث نتمانيين عطاس نتليسا قلان ام كيخدم دارشيد يكزم القيد اللي كنت تزاويث يفقد يبدا يقدش غير يمانيس تزوران ذي ذليسن يفاد يسكفل ايني لنا كنت قفايليث يقعد هذا يروح يتسالو مع الطاسة فين الشود نكوا في قفايليث يخدم ذي عندي هي تماكن يتسنا ذي عندي تا في سيرفان بومدان نفث مازيغث يورا مع الطاسة يغميسن اكن داغان دارشيد يكشم يروح يملال ويدي يخدمون ذوك وكال خاطر السنين دي بوين عطاس يمسلاين عطاس التمثال ما يموت اللي ضرا ذوك النار وذا زمير ضاح تواليض ناحتي دافوض ولا ناحتي ديني كاكي والبعض الا قد اتي ديروض الا قديش بوناس دونك يخدم اينات اون فيرم انتو شولتينس يملال كدنيغ وذي قدش ناكال يخدم ناكال وذي قدش نكثي غاوسيو النظام سينا طاسي ديك تسكفل طاسي ديك تسكفل لما غزم ما تسلم تغرم يديك سنيس طاس باقي الهان يقلن داخل ثقري يجيني دارشيد ثان يتهقي مع هاد القرية هادي السالية زمادني تمازيغ تسلمذ دونك ين فيرم بيداغوجيك بلا ما يعني نروح على القاعدة شوت فيرم بيداغوجيك يسهل تزرم ذا شوت دارشيد عطيتي لهذا دنيني ذيونو مذان ذيونو مسناو مذا استني نحواجي كتفكر سراي اديني قليدا وزغار شحال يسراقني كيخدم دارشيد ما تعدان 300 انا 500 وزمير هذا وندينا شحال ما منتهات ويزرارا اما دي ثمورت القبايل ثدارت ثذوك ليز دي الساونا كينا قليدا اما دي ثمورت تي تار برا فرنسا كندا اديني عقليدا يتسازال يقدش غاف ثنايثنا غاف قبايلتنا وكي دارشيد دا سمكتي كان يلها ولث مثلا فريدة زرار زبلاد دني دانتي دكوفري دا كينيا الكلية ام دارشيد ام المولود ميغا كي تنادي نتحوسنا الكلية دا نتساف فريدة زرار تنادي تقدش في قبايليت سالمي تساوى لا كابيليتي اين كي شدنا في قبايليت حمليت تنادي في الناس لما بغا تسولي الميتريز كومونيكاسيون انتركولتورال دا كيني ديال كندا لوكام لونيفرسيتي دو كيبيك مونريال تقدش يعني وين يعني الكلي
ذا شو تقبايليت ذا شو تقبايليت سوالا سنتساه لي فوندمون فيلوزوفيك اي سبيريتوال دو تقبايليت لا كابيليتي تسدو اماكن تقد نجمر ديني تحمل لقديشا كيني تسدو يثار الزات وتتابع كم دراشيد تحمل هذا السلسل دايما ساكيت بغات تيلي ناداغن يمي السوالف ديك سلف حدا مقرانا اللي غيدون هي امنو ميال ثوت نتقبايليت نتسات السوالف بيان سوفي دو لوبلي لا بونسي كابيل ذوال زديان ديان تيتي لا ومنو ميال ويذ يبغان اغبدلن ثمايتنا ريزيستي على لاليناسيون تسود تاسو مسلاي في كذا تيكيت ما تحمل اينك يشود نك ثمايتنا نوتر ايدونتيتي نوتر كولتور انسي سويت il هذا تيتا لازم كثير فريدة زرار اما نقولي ديوسان لكندا بوتيتر اما توزرينا فريدة زرار لا فقارو لو كامل سونتر مازيغ دو مونريال الساكينيا كانت زرار سونتر مازيغ دو مونريال يوغال سونتر اقبايلي دو مونريال فريدة هي تسين دي عطيه تيقدشن تحمل تقبايلي تينس تحمل هاد المسلاية تسكفل أكن تيسو ثاني ديك الدول هذا دافت ذا شو يتقبايليت أكن غاتسيدير ثمايثنا غاتسيدير تقبايليتنا تمازيغتنا هي سلحير متعطي لها كيما ثنا عبد الرشيد الزلفلاك وثمثنا فريدة زرار الزلفلام أو ندير ثاني مثلا مقران تيكون وين غيدينان أقلا غدا حدو محلو في اللون يال تيكلت ماذا ندير السيول تقام داقلا غدا كيني ثاني مثلا مقران هي سلحير اسقسي غام زوارو ذا شو اذا ما قال تفسوث الدرجات الزولك في الاول ما قال تفسوث ديوث تفاسكا يسدوكولن يمازيغن إلان دو ماضال إلان قدونيث مرة داين يدي سمكتاين باللي إمازيغن تاغرما ماشي كرا نوجدود يعدد داكا كيا مجرد كيني تاغرما يرسان فريق توقفا سكزيك وزيك أكثر من 5000 سنة ياكي الساتورة يباند 6 سنة سود موسنان يعني يزمريونا تينكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي امذانا منزو إدي فرورخن يقبدذن لومو إريكتوس يقبدذن في دار نيسي مقل من بعيد دقيق فريق توقف إلا يون ووال نظم سكواسمي يقبدذ ومذاع أفسي نظارني لا يتدو في 4 يفدذ أفسي نظارن أرسا قوسان تفريق توقفا العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée. C'est une preuve historique بلي نكونين فرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث. ثورا ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمنزوث ينقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا. أنزمراد نرنو كام أرجازا منزو يدي كتبن ونقال لو رومون ذاك لنا ماشي ذا سنة الوسع على كل حال معنا بتدنين ديال نكونيا السامون سعي ورا أزرف اون با الدروا أسنسرح إثغار ما نيمازيغن نكوني كثمنات النغ الخرصوم كثمنات القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن نكماش أن نغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres دويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن
ولما تعذوت توعر l'adversité, l'ennemi, il est nombreux et pluriel. يسعى لي مويا مقرانا معنا نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لابراز أراد يشعلن تمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مرا نقابل نغمرا ما قرت تفسوث أن أدن مكتي أمشي يتندر نكي زات كان ذا قشيشة مزيان ودرغ جي فيكو درغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي عشرات كوان يهين ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشت أين يدرى سكزيكني صوضا خدمة في الدورة ستان ليبر تفسوثني مزيغا على خاطر ماشي ثمورت مناطق القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثنا غي ترقيين خدمة تامغرا أكثر من 15 يوم أثمثنا غي شاويين خدمة يلتدر 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات فسوث 1 شهر قال غار في تمورتنا الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكاكين أصحاب نشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكونين أهاث نسعى نزهر مازال مسنون مازال إمذان مازال ثلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني سلمير الدراشي تلميذ قرانت دي مسلايني كارزن نحدوها حنو فلاك اما قارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني اروازار النار أروازار ني مزيغن ني قباليين الشبحة ني مزورنا يلهذا غن هذا السمكثين الدراشيد يورا أذليس دوك تفسوث ني مزيغن يلها وين هذا ثغرن أطاس هذا المذيس تلميذ الدراشيد سلق تشيك السلحير ذاغن السينير وثمثنا فريد الزرار زوفلام السينير ذاغن ثانمير ثم قرانتي كم يدينان أقلي ذا جيني أحدو أحنو فلام فريدا أين كدينا الدراشيت ولا ذي مسلايد فما قارن تفسوث أين شودنا الغرس شو يعفوس حبيبار عفوس كفل عفو زوزار لا ترانسميسيون ذا شي ثنيض ذكواياكين أول ثما فريدا أثما صوضا La première fois Miwajar d'Arachid, ça fait quelques années, Mougarsid de Montréal, il fait une conférence. Ça fait plusieurs années, mais sur le plan personnel, ما روح هذه المثال ادغرغ الحاجه ادغرغ للونيفرسيتي هذا فاشكنا راه دي لا كومونيكاسيون دي لا بسيكولوجي دي لا سوسيولوجي اينوك تروحوا غدا كما غنسي النظام وفيغ باللي اين كنا قراغو كدي لي يونيفرسيتي على لوكام على دي ام داكيا ديجا الا دي تقبايليتيو يمكن وفاق غير يمانيو اكيل بوين زريغ بلي تقبايليت مي وفاق غير يمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفاق غير يمانيو الوغ ما تروحوا غاكني يقولك هذا غرض جيتي تتوتي وكان تويتي كان جي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance دي تقبايليتيو الوغ شوات ومن بعد اسمي غير دموغراغ داراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو كل كان لو كونتونون نسمو كل لو كونتوني السني امينا يديك سنسيت سلافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي نكيني راشد بيان دوطخ ينسال بيان دوطخ مي راشد en particulier ميسير داكي دي مونريال دو فيف فوا امينا يدي شارن اللامدا إشاري د اللمبة وجاغ الدونيت وجاغ زيغ يظني يقلن يروح ني غاستم زواروس ماشي وحدي اللي غزيغو دروش غارة في سنايين
il y a les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. Justement, donc Rachid et bien d'autres pour moi تفاس نجران دافرد الكينيا الطفارغ الولي غاشو هذا ورسن. Et d'ailleurs c'est des conférenciers, des penseurs à Rachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait que الكينيا نجرني دافريد. Alors c'est un honneur pour moi de قيمة وقدر رشيد. Et c'est venu comme ça, ça ورضي يدير لي. Donc الساقي كاين يمسيرد أكي ناس محسار أكي ناس كمجا غاز الفراغ باش كان justement ما إلا كرا les éléments ياقين je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission. زوارني دار دونيس زوارني دار قبيليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, ما إلا كلازم غتسقاشر شوطح سويقه داكو كرا يغد الجن. ثانمير تم قرانت أول ثمثنا فريدة ذي مسلاني قرزنا طاس حدو احنا في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فونا ثف اين فوس حفي فال داغن دي فالور دو لا بونسي كابيل هكا سورتو لا ترانسميسيون دو سي فالور اين يشدنا كلي نعرف قبايلي ثنغار كلي ثنجاضات حمرضات نجاض ثانمير ثام قرانت ذي مسلاني قرزن أدنوغالي الدراشيد يفكدي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو إذا ما قارن تفسوث أسقسي وايض عاد ياسن واحد سكانة كا ملمي ينتما قار تفسوث كان نزران كوني نلمذ دوك غرباز نزمر سميها غربازة كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث تفسوث لو برانتون داغن يشد مثل من سوا ليكينوكس دو برانتون هكا غورنا اريق بالينا لي مازيغ نسوماثا ملمي غنتماكار ملمي تفدو تفسوث ملمي تسماكار تفسوث الدراشي هذا ما صوض غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريده ازطا القبايل زمرت ثمطوثنا وركاز هذه يزض واحد السكان هكا دفير وزطا معنا ما لا داوض وقلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي الى قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس استاذ وين دونيت وحدس هي نحواج هكا الفرح دا القران ما رزرا يوثا كان فريده زرار شويني تخدم كويس ساعه يعني اذا نسق القاعه اون كروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذاغ مازال هاد الحفظه يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما فريده هادو غير الملمي تفسوث الى قد نيني دايني دنا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل اوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي ذورا لا طلاسا كويث يسعى ثلاثه الزوار قبل لو كالوندري غريغوريا ماشي الوقت نعاود داك ليستوار ما نعلم باللي اوي ثاي نتيرزا لو كالوندريا غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت قال وقت نشاشنا كذا تساوي انت فلاحا حسابا زينا يخلط الكالوندري فلوفيا ليجيبسيان ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالوندري جوليا ومن بعد غريغوار 13 1582 يرقعيث يرثيد الكالوندري وسع غريغوار 13 سي لو باب غريغوار 13 يدخل من الديرني كالوندري enfin سي لو بونتيفيكا سي لي سافون يدي جماع قال وقت ني
Il a été répandu sur tout le reste du monde. Ils ont rectifié le calendrier julien. les طار تصل يسعى قلو قتني 10 ايام قسن retard. Donc, du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc, la charia منك سنتن مين كون يقل وقت ديالي مزيغن l'Afrique du Nord 1582 il y avait les Turcs. Et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit, puisqu'ils fonctionnaient sur le calendrier lunaire. Donc, ils ont le retard. Elle a mis le suite de l'Académie berbère 1978. Paris, après ça s'est systématisé en 80 avec Ammar Migadi, Saad Mohandarab, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant. Ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer Inayer au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, ça a 3 semaines d'avance sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 l'année bissextile. Et la date qui المعنى ساعة المعنى ماشي 27 نغ 1 مارس على خطر أما قرد فسوث تفسكا أنيذا إمازيغن هدرن إثونات البار لا ناتور قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث أتساه الشتوى تعدى وذا خطر زوارا. L'hiver n'a pas réduit notre travail. رثمتنا غيشاويين سفوغن داين يخدمن ليفير اين يخدمن الشتوى اين يصدان اين يسكون كيف اسمع ديك شمس فسوثه تيسوفنا تفسرنا في خامن قنورار كبرا هذا ما قرنت فسوثه قرناسي فسوثه نخدمها ونقيمها inactif. On n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid. مقل la civilisation القبائل يمازيغنا نيدي تروح dans le contact à la nature, un très grand respect inayer, معنا وغيار زوارا وسميض أقليت الحقد دا تفسوث عسلامة تقول غدي جيجين تقول دي مغان تقول دي زمرني يمشطحون يفرح هذا غنين هذا خمن العشوش نسن هذا الصفرورخن يجمع هذا الشهر إسكلام. Les arbres vont reverdir, vont prendre du fruit, etc., vont bourgeonner. C'est très beau, c'est la renaissance. معناه نكون يكميتراجونك تفسوس افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما الشتوى نخدم نسنم كي نسدا العولنا هواكين إذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي du printemps, le 28 aguim. Le 28 février, c'est là. أماكن كان سنة تشيوين أماكن ذيك فور عراقية ce qui correspond au 13 février ثلا يوثن تمغرا النظام أنذا إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدرة القرآن يستخدمني ثغنات قارناس إمارضيل لكن غار الطال أسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie. Farida, elle est en train de bien écouter. C'est le jour où les premiers Imaziren ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe.
لو ميت نيماس ندونيث يغدي صفرورخن وفانا التاويل ناناك ينغات يناير اسنورطال اسنورطال تفغيوث تمكساو تكسا تيغطنيس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفاضور تخدم ذكرى ولا شتوا كذا ور تزمير ضراويه انت هنا يناير يروح على الفرار يناير صارطلي قواس دارطال اسخد مع شغلي سي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Maziran, c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il faut et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître, comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu, parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettent dans le musée, vous êtes très beau, etc., on vous met dans une belle vitrine et tout, c'est la mort, c'est un cercueil déguisé. Je préfère encore يزقرنني فهم انت قبيليت نكيني السنه مكاس نمسلايا تجراني يتمكي لنا كني سر دوال نكيد حمل تحمليه يا فيسيرال الا نشدو الا الرفق ثلاثه غست يزان مليح داخل الكواكل يطفن نكيليا ردينا يكتفن تا قبيليتني اسما تقبلوا اكيد كسنسينا un déracinement, même si c'est un déracinement luxueux, des déracinines, etc., on va dans un musée, vitrine, la faïence, etc. Mais ce n'est qu'un cercueil, même des ishbah, c'est-à-dire c'est la momification des civilisations. Il y a les Occidentaux. Les tenants de l'impérialisme arabo-musulman, les tenants de l'impérialisme occidental. Jacobinisme, surtout, jacobinisme français. Exactement, c'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et de Pouin, il termine les colonisateurs occidentaux en général, les Français en particulier. Alors, donc, mais il y a quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de l'idée parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais un peu plus, l'intuition que j'ai eue, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quelque part à l'intérieur dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès
à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. ومن بعد فرنت ديجا نكوني اينو ميتشفير اينو ميتشفير ما سيلي الميساج سمطوس التداوير لا ترانسميسيون جايتي ديما جايتي جيدا سرسمت لوجيا. Donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il a le rite, il y a une tradition, une pratique. La roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est un rite. Le rite الحمام dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine ça, le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور وقبل أتفا الشتوى أقلق أنه حان ما قرت فسوتا نختار مريج أمكان أنيدام ألان جليلز ذا شو تو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature, avec l'herbe fraîche. أن جليلز الرشاد كسنا وكين محسوب قريب علينا جليلز داخل وينات. مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille, la roulade. Elles ont eu leur première règle. Chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, voilà, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites dans l'équipe secret, il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rivières, et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. الجخان ثايمات ساعة 3-4 قشيشين لا يوثنا سنة تختار إنه يثي ذاك النية وما لا تفك ثموسنية
تيقاد نظنين بالك تشوك elles vont trahir le secret nacré, donc elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir à un secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Izigar qui signifie âme et généalogie en même temps. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. Par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. خدمت صبغرة الناس يمنسي وباوش يكتب فسوس وما قرت فسوس 20 jours après ما قرت فسوس on organise يمنسي وباوش on va rendre hommage à la fourmi, on va chercher des fourmilières le dîner et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besogne, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفيغ يمنع شفيغ جدا تك سكسونيت يتوظفين توالي غسيلا وين نزيك تاكد ارواح هاي استويت شطح السكسون على لونتريني دو لا فورميليير كنا داوت السكسون بوي ادرنا الحاجه وكيدي وتزري غير اللي ميتي دي حكام في النايد il y a un rituel سيلاوين يتزوجن بغات تصوت الدريا إلا un rituel عند تمجيد سيلاوين dans la nature شوشوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوشوفت دي la nature c'était un rituel de pour la fécondité. La fécondité, là, il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. Oui. خاطر فاهمين بلي القصد وين راه ديالنا كيستعمر هادشي الضو ضاريس نغا كيسنكار باش تسنكار دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش هادي مثلا le rituel كاين فرمت تسلاوين وين منقر ثيويزين تازوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوس مرات تفسوس هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تازوت اسنكسن يليس هذا وين تسلاوين يليسنني غير واسيف رسم ذا هذا كين كتاب ذا امكان يصرن يدوري هذا السير تازوتني هذا الشنوت il y a des chants ésotériques, des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amrouch, chants de la meule et du berceau. L'enchiran rochen, l'enchiran nrazifni de kagitsilin un peu, quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mograya Gitazot se déroule le rite de la fécondité. Anida, les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là,
il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو vas-y, vas-y, vas-y. هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que les pratiques le lien qu'on a avec la nature, le lien qui نسموه ونات انا حفظها تسمى تاخذ انا اجمدها فونات صافيك لو رابور homme femme اميك يتمحناجن ناغي يتعيشين الجاز تمطوط la sexualité, le rapport homme-femme, le lien, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité de Gouinas et de Goudressi Lokveyer, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous allez voir, et par exemple, je donne un exemple bien. On est des sociétés إنسان أطاس لا بودور إنسان لا بودور نستحي إذا بنادم تقلض يمانيك تقلض جوارحك. C'est-à-dire en même temps qu'on a une grande pudeur et la maîtrise de soi est une grande valeur ordinaire, mais la sexualité elle n'est pas diabolisée. La sexualité elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشو توانا الدراشين le rapport أشدو إلا نغرف إلا ومذان تونات le rapport à la nature أكيد إذا كان il est diversifié il est très très riche معناه il est stratifié c'est une sorte de cercle concentrique il y a un noyau ما كتقدر أزرون داخل قمان أدروحن des ondulations donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner c'est le cercle de la reproduction obligatoire il faut que l'espèce survive parce que les Qabaïl de façon générale ils ont toujours vécu contre un adversaire contre un ennemi et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade primitif, c'est-à-dire naturel. C'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci par exemple de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit,
c'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain. Quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, يجمع السد يروح سي ديزار. مراد يغال أزدفك أظلا أنا ثقرشت ثقرضيلت أزدع داخل الكتسان أزدع الثملالين أزدع لك شوت ترزفت أداوض يما تما غير تقريت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني نيز ديالك داخل سي اون ليكتور هتزار لي السامبول كاسكي لا يوتيليزي أزدفك تيم حرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي ميركان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا صافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس ما تشكعاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا تفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا دي وهم كي تعلم ذاك ثنا تكار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, un autre exemple, c'est l'occasion, la transmission, il a قد نيني ما تسد كان العقلية لا تدري نساقي القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne. اسمها ثاروث مطوث اروح للسوق ازد قضوض ازد نفقه داوينا كسوم داويتي ملاني etc. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل مزيغا. أتذكر تمغارت بخامني تروح قبل هذه يروح ورقازة دي سواق تمغارت الدورة كي تدرت ما إلا كرا تمطوط يتينيثن نا إلا كرا قمغار يهلكنا دي سقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن فون غري لافيون دا تفالو دورنيا دونك ils prennent le soin de ramener la part des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce. Et ça, je trouve d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. C'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. Oui. Si on réunit tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice, c'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient amazir. L'amr, يحسب يمانيس تلمس تونس. L'homme amazir, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazir. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles, 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. La civilisation. Une civilisation, alors que c'est aux antipodes de la civilisation nar. الدوال تفت قرية ما فريدة الدوال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح تصمياني شد مفتدر قول لي ميداني جارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسين يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارت ونات ارويا ما هكا ارت ثي كمينا دونك شود عطاس ارت ونات الدوال غاروس نتلا الدراشيد
فريده خاطر مي ذيني جازنا طاس او يوفان ان مسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولا تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو ها فسو فسايم اسجوجوغم ديك ثيون حدو حنو الدراشيد دونك ثوريض تفسوث ني مازيغان ذا سقسي بعد اغدينيض اني ذا فوالا دونك ذواكيني ذا لسني تفسوث ني مازيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القبايل إلا سفونقل دونك نتفسوث نتماقر تفسوث مازم هذا غدينيض دي تمازغ غير كلي ثلا غير كلي نتماقر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمرت القبايل ونسفوقنا تفسوث ونتماقر تفسوث كيف زيك اما قرت في سوتاكي بيناير ولا شطمنط وتيسفوق لنا ويخدم لنا اما قرت في سوت خدم انت ما قرت في سوت نغد يعني سي ناتوريل سي اون فيت اون فيستيفيتي qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت ثاني ثودرين اكويث قارنت مرد فغنا كنا دخل تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتكرست c'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماقر تفسوث ذا مكان نتختيريث يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديلين وكالا أكالا en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوفغا تدرت ألا ماذا مكان النية أني ذا رايلي راثيلي ثمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قارن 999 دا سوريف 999 با تاقي إذا طول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس فريد امرار زالو شباك امرار تاع الطفريطه سيعديو مذان وحداس امرار عدين المال وكيسي نوتر التامي قسد نغال الغرس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاقي تختيرين امريج مثلا كي عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمن تمغرا يرسفن يا 4 صح حضره اون اورغانيزي فات غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديس لاصل ديس اين الا ندثرر هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي ضروري كيف تدرت قراص جبله قالت كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايل دي قيمن وتوازد غيرها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود l'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لا نسي نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذيك ما قرت فسوس يا السكواسي لين دين كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وسند كفكايث وسند جيجل وسند سطيف وسند دوك كرا وين لاني حسيمانيس حوايج سفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر شهور تدرت ارذا تلان غير العليم تلان وسنا كيسالو عني قات بوعضه قات غوفري سراك دين وزمير غار وسان قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العادين وما يدسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيق ثمورت القبيل معناته لا تفسيث قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغران نعفو قرنا لا فيت دو باردون c'est l'entrée de l'hiver c'est l'entrée du printemps اتايا تفسوث
إنا كذم يعفون العرش على خاطر قلاصل زيكو كويت العرش يترقين نوغ نقوي جرسن مسنقارن قريبا مسنقارن ومن بعد يكر دويس ثلاثة الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون إنا يسحب ستة أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité, démanteler la haine. ذا فساد. أتفسو تايا الريست. فوالا تايا الروست أتفسير تايا الروست أتكسد تيمديشني أتكسد الرفقنيا أتفسير. ذا فساي ذيك سدعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي إيبانوي يسي أوفير une fleur أجديك يفسى يعني يلديد إلا أوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي أكديفك البولين يسيديفك ريحايس تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي يتسيلي وكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدمي ناير ثمتين ثم زيغ سوفغد أين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك أين يضران ناير نشوف غير يدير وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنة كي 27 من كي غير عليه تدار كي تشور مازال سعاودين لو 19 مارس عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كي غير عليه اما قرت فسوت لو 19 مارس ادسن كبوزكان دارت الساحل داسنا طاس لي تروبا دياسن ادمليلن دينا كي غير عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et tient évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel, c'est les arts du spectacle. Il y a le théâtre, il y a le chant, il y a la danse. Les trois principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, il y a l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans الوقت ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle, il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture. Parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر الظرف ويثنيك صغار تقول ثم الجلوف ثنا تضرب سيتا كانت تنقش تسعى لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que ضرب ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نضرب مثلا 11 ترز être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمض عقلك الشيء صغيزين ازكا يدلسين كتنوض تنفكر داف افهم كان يعني ممكن اطاس ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh, il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine aguin, les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace.
Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, ben il est fait marcher que d'Arachid. C'est que où il y a carrément un soroh l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention, ماشي كندير نض باللي ما درت في سوتة نقابل كندنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غالا الميد تاقي يتسري غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinard, c'est là la résistance. Et cette résistance, en accord dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth et Maziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas pris l'importance de la fête. Ah ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, pour pas y la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre, tout ça c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère encore une fois fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوع كان باش انت كيف هاد النوع كان شي طرح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع كي درنجا وا الزريع يقرز داين دينا حد وقعد سلن يبان حمل نفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد عاد نرجع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو الا يمنسي
اي ميسي وما كان تفسوت وصو كان تفسوت سكسو ذركوكس ثيملالين توفثيين توالض لوك دو ذريس ذريس مازال ذاك دور مسلايا دا رشيد عطاسي دي قارن يسا يتساكد افوذ وذريس ما سبون ذيس اما الناس دي فور سكسوني نافركوكسني ثيملالين إذا أنت كي تدقي من داخل ما زمرة دوضا مسلايا كفلاس ثورة عاوزة بلي ثم غرايا كي ساعة غطاس كيسماون لأن مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ديس نقار بوعفيف إلا واني ديس قارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس او ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت اشقلالني نتخسعيت نتفقلوجت دونك نغميت كذا نخمسلو سوت سي ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوس alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous. Dans les croyances, dans la spiritualité ancienne, quand on meurt, le corps va rejoindre la terre, mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تأسس نتجرة تأسس تلا تأسس أزطان تأسس غزنيقة تأسس تجمع donc l'âme nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police, parce que dans nos têtes on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiés dans les oliviers, dans les caroubiers, on n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, c'est très difficile. Évidemment, on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité. دونك هادو غالغارو شقوف سي صا يبريفيغور دونك لا نكرات مناظين مثلا دكار درتو دكار داين يديرو حنا كويت توجا ترضى كينا الماء البحر داكي كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايث لا زون كي نوفادو ترضى كي نقارنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي اي لا سبيريتواليتي كي دي ماسك il a un grand livre وينات j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Il va les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il existe. Il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est. Donc c'est de Tamazirt ancienne. Il a Adris. Adris, Sksus Adris. Alors, dire Adris, Stromit Karnas le Tapsia garganica, les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. C'est une plante qui peut tuer un bœuf. D'ailleurs, le mâle, il sent de chisdiri. Azgar tafounas, la amar يحسن دريس. هذا الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا السنه. Amylilia. Le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. Ça, c'est des savoirs anciens, en rejoint les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis.
أدريس يتشابه أرث بطاطا سنيثة زيداد قرصها البطاطا حلوة يتشابه قد قد دينا تسينا الور ويد يسننا تيدكسن أتروح ذا دكسن أتجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدول سي اون بلانت انديميك دو لا فالي دو لا سوما تلا مليح لا فالي دو لا سوما المال لي اوتور 500 600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا اوتور نو زمور الزمور يتسمى الماء 600 متر 700 متر اتفضل دريس من بعد ولاش سور لي غروند اوتور اون هوت كابيلي ولاش دريس يكسر إلا الغوافيك الزغوة بلوس تو ديسون اون التيتود بلوس تسافر أدريس هي أدريس كي نقلعيثي سي لا راسين سي با لي فوي نا لي فلور سي اون بلونت بولبوز سي لو بولب ني إذ نتكس نقاريث نسركاميث ذاك الكوامان بيان لافي سيتيرا نسلوسو في لاس شوية نيا هذه لين داخل السكسيون دي سوفرني ظن البطاطا كذا لو فوارني لا فابور du tapsia, elle traverse le couscous et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, au moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مرض كشمت فسوس il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيني جديد تسكن le نينس le pollen نينس تسوي تيدو بحرير ça crée des grippes et nos ancêtres avaient trouvé باللي اشوبوني اسفور الفارني نودريس c'était un vaccin. Il le refaisait 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin. Quoi. Donc il y a cette relation qui est établie, alors section Nudris, donc pour faire vite, le premier jour du printemps, généralement c'est le 1er mars. Donc, le 28 février, le 29 février, mais on garde la date du 1er mars. Alors, il y a des chants spéciaux. يجمعثني داكويث وشناي مكسا بالقدر أثر حمار مكسا بالقدر إلى شانتي أتسبوت أثر فسوث إلى شانتي أيان زار أطاس شناوي يكشود نار فسوث معنا يلتا دارت ساعة لي شان أثني جليزي regroupé dans ce livre l'un des livres qui chapitre 3 لي شون اكيد يتغنين نتغني مرة نروح انا ما قرت فسوس يالتا درت تسعة ذا شي يتهدر يتفسوس سي ان لونغاج كودي entre la pensée du villageois quand il contacte la nature, il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'allemand, il s'appelle Léo Frobenius, il est dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il y a un livre de 4 tomes publié en
1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fattah, qui est un germanophone kabyle. Donc, l'Anglaise édition publiée Sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 comptes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qbaïl, il est au Frobenius. Par le biais d'instituteurs français, l'instituteur kabyle qui parlait le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long. Je vais la consacrer au retour. Si مشوها ياكيا أردخل نتقبايلي. أدنى ذي غير مسلاين مادام هذا غروح خاطر لاني مسلاين ماذا نتغرض الصروميث ولاش le vis-à-vis تقبايلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver إلا كانوا غال نغيز تيجدا تهوسا les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc الصباح نسكر نكتي زيداني خدمت تيغريفين استمنت وين وكسعنا ثمن تيخدم السكر. Donc on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement ce sont des oranges donc on بعد نفق انا وين اكلا on va faire une procession نروح لأم مريج ناك 999 سوريفن généralement un peu moins d'un kilomètre. On va s'installer, on va faire un pique-nique, j'insiste sur la mixité. إرجازنتي لو وين كتدار ساكنين ميوسن كتدار تيواشولين الراش كذا. ومن بعد il y a toujours يون ومراي سامرايث. Généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc سامرايث c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent la procession de Warashi Mshtah. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. Les gâteaux, etc. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques, dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين إني يشنو تاكنيا سكفال أنت مثلا الشلاوين الشريفة ثلاثة مكساوث. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. نا شريفة قبل تكشم الراديو. Elle a vécu dans la nature. L'enfant, il avait le privilège de ça, une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. Alors, la Sherifa, elle avait développé. Et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre thème, elle s'est débrouillée pour se surpasser.
دونك ثنوذا ثاغشتيس قوا درنا ثنوذا دي سفرا غاشوي قد نسعى انت جواق تسعينا لنا يمسلاين نسات ثنوذا دي مسلاين قديمين يقفور إيه وما قرت فسوس أطاس الخالات يجشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة حنيفة سي ان مونيومون سي لون دي بروميير كي a attaqué le problème de l'inceste القبائل الزهري وانت تنزيد كنت تيكوت لي بارول يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثه رديفال écoute cette phrase là ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé, c'était du militantisme dans sa jeunesse. Dans l'heure, oui. Et ça, c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. إنك دا المولود يقولوا ديون الوقت إذا نكونين راهي مسلايين في إيماننا. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلين نهضر في إيماننا وحوايج غير كاين يون أدعدي سوف وساكا. J'ai pas besoin de passer par le pont dans l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما يمكن أتدرغ أتواليغ أتسيستيغ أتغربلا أتعركا أتسقوا أتدقوا أتدخدما أتتشا نيك دايلة سي موا. Alors dans ce cosmos là, dans toutes ces croyances là cosmogoniques, Magert Fsouth, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguilles. C'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. Je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, Yuchrit Hadès, le dieu de l'enfer. وبعد ما تروح بيرسيفون ومن بعد ديميتر يمثل بيرسيفون ديميتر تحزنوا الكل c'était la déesse de l'agriculture. Bon, ومن بعد بيرسيفون تشان كرا عقاين الرمان يفكيس اديس باش كان الوغ اسمي يقول اديس بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتور شو الكل جدجي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتر ديال انايا ما رانا غد تفسوت اخرى غنمثل كل سينا يستون كوتسو غادا راي لي بيرسيفون سي اديس سي لانفير de l'enfer ou de غادا la vie sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il سوغا Perséphone à Dounith, باش كنا دحيون لا مي وقبل تروح Perséphone يسجس quelques grains من الرمان. ومن بعد مي تشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça. ومن بعد alors je vais أنسرح غير Perséphone تغادر على سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا. ومن بعد مي دوغال بيرسيفون يمس ديميتر يمس ندونيث de la nature, le Déméter, la déesse de la terre. ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان يفكي يمد عاد صار ثنيس تشير ثنيس راه تسرون خطر الشيمية parce que مي دوغال بيرسيفون ادوغال فسوس مي ما ديس ليفر اتوغال بيرسيفون اديس l'enfer parce qu'il cherche un rabbin. Donc c'est comme ça que l'Antiquité grecque
elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant, nous sommes complètement méditerranéens. La singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, la culture des Amérindiens, des autochtones, l'hiver, la route de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement, parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais asta manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance. Comment l'hiver et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. Le paradigme, absolument. Apollon, cette tendance à croire non, c'est ça, ce que je veux dire. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. Ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. On était petits. يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة. Oh my God. Qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. يعس يسرسو مات سلما كي الحساقين ذي زرع ذي بلاضن يقترى مولا شاد عليه ثمسنيا اتسرغ ثونا. Elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddaz, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit, il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues, de façon à une analyse comparative avec Farida, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants, on revient encore à cette histoire de contenants, mais la perception, dans le sens que l'on donne aux fonctions des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës, il y a beaucoup de compromis. Les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, سلميث دار رشيد وقبلتنا وضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقيرة ومسلاينا
إيواشو ينتماكر تفسوت يعني تثبت يعني كأول مياد في سنة تنقيضين أو 3 تنقيضين وما نشفو مي السند أنا الدرواجة دارشيد فريدة دارشيد زقلينا تدرد عبد القدر مكسا تقدر تيدا تنسى هذا كيني ولا يوث سيرتا كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان يقول هذا كيني كيما الناس ما حاميه ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير مش يعني زمرا انت دواكا كيني زمر حلوت غير مليح مي انت دراكا كيني كسريد امك تماكر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني دي أنتي تجمع دي أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وثغري غارة السلام غاية ديكش ما أثي دافا مكي أثي داوي أدغرا واقيني السريدة كاون دنيا هكا ألوغ موقرا كميد أثا فسوث موقرا كميد شوش بعض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث ميججيين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أمم زور الذهب يرقن أمن زون ذا قشيش اسميس يوغرثن إيكوفان أذ تشارن إغزران أذ قارن زيكني تسواني حمالنا دونك مقرا كميد أتفسوث مقرا كميد سوشباض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث مججيا فكيين راح الدور ذوين رقيقان كميني أمام زورن الذهب يرقن أتسعوض ثقشيشت أتشبو غرم ذاكيس دايس أيجيج وسوكي أرميان ذا السان إدنوكي هذايا واجي ماشي نوض دونك واجيني تكثف نسمع الحمد حد ولكن تفسوتي مزيغان يا درت ساعة الشنا يسي تماكر تفسوس لان داني كي دي زاداج كدي بروفيرب ايتترا مثلا اروح ضقيضني ازكاني تفسوت اروح رودايني ناس هضرني يزقارن ارث مزوق سيني كرثا يزقارن انا زكا تفسوت فرحتو هاد فرحني يزقارن على خاطرني كي قيمه نقشتوات وزمرنا دفان وستنا راين زيكزاون ستن كان يقور الي مثوبه مثلا سكوازكا تساون تكون السوفا أبا رشيد أي جيني أثناء في كل يوم الساقي لا راكو لي ساقي تنوزو كفكايث كتيجي وزو ليبرير الشيخ ذاكي كفكايث محسوب توت لي ليبريري تنوز لي كرون فيلاج أقبو تازمال تدكار سوق السنين ذاكي اون كابيلي ديستريبيي ثاني ميرتام قران وجد السلن دونك ذاك الروج يقلن داخل لحد واحد نو هي دونك يسوي دونك كاين تماكر نتا في السوثة كا ولا كاس دينا كاين دراشيد فريدة اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفو قولا ايني يسي فرحني منزا القبايلي منزا مزيغن قديمنا كويث قلنا نكوني اوني ان بوبل انسيان تاكدو قديم إنجلان لا ميديتيراني تنايد ثوسنا يعني لا سيونس ا ديمونطري que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou, dans les hommes primitifs, l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves qui ثيمورا يغيزوارن وصحفيفر وحراز
les peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit Fkanavrid, il dit Janavrid. Avridagi يسهل يسعى 5 تهوسا 5 تجدا إلا قاس تسكيلة تيماويت لا ليتيراتور أوراليني تيموشوها يسفرا إنزان تيمسعراق أكيد ذاك إلا قاس نستخدم ديك السنين ثلاث قبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال Exact. وقيت تستخدم جديد تيسنات تساعد الشنا تو لو شون لو كان ماشي الشنا تقبيليت وما قالت تموت مراد ندم كي تيشناين لنا غير قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كي تاع عمر شقال 1927 يشنا مستقبليت il a enregistré un disque تبعد من بعد تبعدك ويداك كي اونشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان ويداك لان فيرسن سيدي تريزور سيدي دي الروجني مقران زنوثني يقبو بنت قبيلي تسمو ثرا الساتوره غتسلضي عبد القادر فتحي تغنيها في مترو تسرور الغاشو السناره مي تقبيليت ولا شوك اول تروميت دينا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد سال لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلاياكي يسال الماكره كتفسوس لا بروسيسيون دو سي اون بروسيسيون كي بار واش تهدر قبيلي مالا نلحو كني كوري نستخدم تقبيلي نسمكتايد الشناوي تقبيلي نسحريك دي زوران نسجوجوك تفسوس نتقبيلي إلا قد تجوجيك ما وثفكي ضرامان يزوران ويتمغاير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et هي اسكل اما قرت في سوتاكي ذا سقي دي السوين دي السي ان سواي يزوران نتماكيتنا nous sommes en train d'arroser d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش كني تغار منا اديفرير اتيلي ادرنو غوالا كيدا نقالو ثغر ما نمازيغن وثلي ورا ضد كرا تغرما النظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais que quelle que soit la force de l'adversaire ادي روح هذا غير السخسي تشموعات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني. هاد الجاغ يوكن أين يزمر غنكيني الكانون النيم ما يلاق نكي ذا سافو هاد يرغو قروي وذاق الكانون وكنا الشفوة 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 كاتب ياسين هناك nous sommes les brandons واو du foyer de la renaissance amazigh. ستاقي راه ختمغ هناك نكوني ذي سوفا غاس نراغ معنا الكانون النية نتمازيغت هذه لي عام 12 يشعل ترميت الدراشيد واو تاقاري يعني زديقن عطاس احود احانو فلاك ذا مسلي قرزن فريدة ما السيارة كان ثاقارة مسلي انت قارينم. Je pense que tout a été dit. وصلشاد سخرفا إدا رشيد أخدون سوزيل عمر نوين. Je rends hommage justement en tant que femme, je rends hommage à l'homme kabyle qui يقفلون كل شغل يجين يقفلون تاعكم ساقين باش كنا يحيون يزوران النار et c'est très très important et c'est très inspirant
Et la chose atas temsali denir, mais you temsalt أتخدم ثورة دوغينافون أتسرغ سقارو أتخدم سي لا فيفاسيتي نيا فايد مسلايض أمك نكيني أريتاشين بور لو مومون ديال الكيبيك أمك سقفيلي ثاقيا أتوغال سي ان أتوغال dans mon quotidien أتوغال dans ma vie de tous les jours أتوغال elle va articuler la quotidienneté. Et je prends de plus en plus conscience, grâce à des hommes comme vous, l'importance de la femme. نكتستيلي وين خنوين سقرام ديني تقرام ثغمارس نكتستيلي وين أطاسي نزم أطاسي إلا كنخدم أطاسي إنزمرا نخدم إلا كنفقر كل شغلاكي إلا كان مصادع كنوي تطفم تاغمارس نكتي غادي نطف تاغمارس اي اميخ نكتي ستيليا وين اللقفايج dans le quotidien simplement يال اسم كن دنيا كتشيني اميخاناش استقبايليت اميخان نخدم تقبايليت et les générations futures يوراونا de manière naturelle, de manière vivace et au quotidien. Une des choses que je vais c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler. Une des choses sur lesquelles je vais travailler. Merci infiniment. ثاني مرت حمايانت ثاني مرت الدراشيد ثاني مرت المهدي صار طيب دار l'émission Yagi, ça me fait vraiment plaisir. الساقين عثاني كسر الخيق. ترميت فريدك مذا تيجي يدينا نقلي ذاقي دراشيد يلثيكلت هذا سنين فيها يبضود ما ذي النايا لما تفسو ثم ذا السنتلك يعني نشد نوكف قبايليت افثما زيارة ثو طاقين غير كلنا فوس حبيب فوس كفل اكيني كان ملمي انيد كان ملمي عقلي سياقي احد داحلو في لك الدراشيد في سوثا يدي تدون هذا امزر ويدي يشوف في الليك ويدي تدون غادي يشوف في الليك ها ثانيه ثاني ميرتام قرانت الزول إثالي يوث الزول يليون قلاغ ذي ثدر بوان تيفي السنة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث أما قار أن تفسوث إن فقاونا غاسا أتسيلي يدنا وثمثنا فريدة زرار أديلي يمثنا رشيد البسير السنتل أتي سقرتش الدار رشيد البسير أندان وثمثنا فريدة زرار أدفك إسقسيا من تسادي غنتكيت أتنادي أمك أثيلي ذوي تاكيني تقرز تسيناروني عجوين هي ذا سمكتي كان أنواع إذا الدراشيد والبسير أكني لا تزرام تسنم معنا ذا سمكتي كان دراشيد نتسادى مارو يورا وكان 30 يدليسن لكن تزرام ذا الناس يورا يغمي سنداغن يساعد تزريجين من السوال تزريجين أفريول عندي تسكتايت يسوفو غادي دليسن يويذ إثي سقسايا يسيقارن يتنادين بغان تسوفوان يدليسن أكن دا راشد البسير أكن تزرام نتسا يخدم 3 ساعة يلم 3 ساعة ديال الجزائر ثمانية سين يزقار غار فرنسا عندها يسولي لا ميتريزينس لا ميتريز دي باري 8 سين يكمل يبود الدبلوم ديتود ابروفوندي دي دونك دي باري 13 باري نور فوالا سي سا يسولي دا انتيكيت لو 3 سيكل يبود الدكتوراه 3 سيكل ديال الدمسيح سين وفات داغن إلا دراشيد يسعى الميتريز ونافورماتيك يلها تيدنينيا ديال السيباك انترناسيونال دو ليا سين دراشيد يكشم دار تمورت يسلم ديال تزاويث ثلاثة معنا دراشيد يفاد ديمانيس ماشي ديال الليل لما بغا عزكارني نتفسوث 80 عطاس نتليسا قلان أمكي خدم دراشيد يكزم القيد اللي كنت تزداويت يفقد
يبدا يقدش غير يمانيس تزوران ذي ذليسن يفادي يسكفل اين الا نكتا قبايليث يقعد هذا يروح يتسالو عطاسه فين الشود نكوا في قبايليث يخدم ديال تماكن يتسناغ ديال في سيرفان بومدان نفس مازيغ يورا عطاسه يغميسن لكن داغان دا رشيد يكشم يروح يملال ويدي يخدمون ذوك وكال خاطر السنين دي بوين عطاس يمسلاين عطاس التمثال ما يموت اللي ضرا ذوك النار ودا زمير ضاه تواليض ناحتي دافوض ولا ناحتي ديني كاكي والبعض الا قد اتي ديروض الا قديش بوناس دونك يخدم اينات اون فيرم انتو شولتينس يملال كدنيغ وذي قدش النكال يخدم النكال وذي قدش نكثي غاوسي والنظام سينا طاسي ديك تسكفل طاسي ديك تسكفل لما غزم بل ما تسلم تغرم يديك سنيس طاس باقي الهان يجي داخل ثقري يجيني دا رشيد ثان يتهقي اما هاد قريه غادي الساليه زماد نيتا مازير تسلمذ دونك اون فيرم بيداغوجيك بلا ما يعني نروح على القاعده شو فيرم بيداغوجيك يسهل تزرم ذا شوت دا رشيد عطيتي لهذا دنيني ديونو مذان ديونو مسناو مذا استني نحواجي كتفكر سراي اديني قليده وزغير شحال يسالاكني كيخدم دا رشيد ما تعدان 300 انا 500 وزمير هذا وندينا شحال ما من ساعات ويزرارا اما دي ثمورت القبايل ثدرت ثذوك ليز دي الساونه كينا قليده اما دي ثمورت ديال تار برا فرنسا كندا اديني عقليده يتسازل يقدش غاف ثمايتنا غاف قبايلتنا وكي دا رشيد دا سميتي كان يلها ولث مثلا فريدة زرار زبلاد دني دانتي دكوفري دا كينيا الكلية ام دا رشيد ام دا المولود ميكو كي تنادي نتحوسنا الكلية دا نتساف فريدة زرار تنادي تقدش في قبايليت سالمي تساوى لا كابيليتي اين كو شدنا في قبايليت تحمليت تنادي في الناس لما بغا سوليان الميتريز كومونيكاسيون انتركولتورال دا كيني ديال كندا لوكام لونيفرسيتي دو كيبيك مونريال تقدش يعني وين يعني الكلي ذا شو تقبايليت تساوى نتا لي فوندمون فيلوزوفيك سبيريتوال دو تقبايليت لا كابيليتي تسدو اما كتقد نجمرا ديني تحمل لقدي شاكيني تسدو يثار الزات وتابع كم دا رشيد تحمل هذا السلسل دائما ساكي تبغى تسيلي ناداغن يمي هذا السوالف ديك الفرحة مقرانا اللي غيدون هي امنو ميال ثوت نتقبايليت نتسات السوالف بيان سوفي دو لوبلي لا بونسي كابيل ذوال زديان ديال تيتي لا ومنو ميال ويذ يبغان أغبدلن ثمايتنا ريزيستي على لاليناسيون تساود أطاس مسلاية في كذا تيكيت ما متحمل أينك يشود نك ثمايتنا نوتر إيدونتيتي نوتر كولتور انسي سويت إل هذا تيتاد لازم كثير فريدة زرار أما نقولي ديوسان لكندا بوتيتر أما توزارينا فريدة زرار لا فقارون لو كامل سونتر مازيغ دو مونريال الساكينيا كانت تزرع من سونتر مازال مونريال يغال سونتر أقبايلي دو مونريال فريدة هي تسين ديال تيكي تيقدشن تحمل تقبايلي تينس تحمل هاد المسلاية تسكفل أكن تيسو ثاني ديك الدون هذا دافت ذا شو يتقبايليت أكن غاتسيدير تميتنا غاتسيدير تقبايليتنا تمازيغتنا هي صلحير متعطي لها كيما دا رشيد الزلفلاك وثمثنا فريدة زرار الزلفلام او ندير ثاني مثلا مقران تيكون وين ديالنا عقل غدا حدو محلو في اللون يال تيكلت ماذا ندير السيول تقام داك غدا كيني ثاني مثلا مقران هي سلحير اسقسي غنزوارو ذا شو اذا ما قال تفسوث دا رشيد الزولك في اللون ما قرت فسوث ديوث نتفاسكا يسدوكولن إمازيغن إيلان دوكو ماضال
إلا نقدونيت مرة داين يدي سمكتاين باللي إمازيغن تاغرما ماشي كرا نوجدود يعدد داكا كيا مجرد كيني ولا تاغرما يرسان فريق توقفا سكزيك وزيك وزيك أكثر من 5000 سنة ياكي الساتورة يباند 6 سنة سود موسنان يعني يزمريونا تينكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي أمذانا منزو إدي فرورخن يقبدذن لومو إريكتوس يقبدذن في دار نيسي مقلم بعيد دقيقة فريق توقف إلا يون ووال نظم سكواسمي يقبدذ ومذاع أفسيني دارني لا يتدو في 4 يفدذ أفسيني دارن أرسا قوسان تفريق توقف العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée. C'est une preuve historique بلي نكوني نفرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث. ثورا ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمنزو ينقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا. أنزمراد نرنو كان أرقازا منزو يدي كتبن ونقال لو رومون ذاك لنا ماشي ذات سنة الوسع على كل حال معنا بتدني نكوني السامو نسعي ورا أزرف ونا با الدروا نسرح إثغارما نمازيغن نكوني كثمناطنا الخرصوم كثمناط القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود لنا ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن النكماش أنوغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres ذويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن ولما ثعذوت ثعار la diversité l'ennemi il est nombreux et pluriel يسعى لي مويا إمقرانا معنا نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لابراز أراد يشعلن ثمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مرا نقابل نغمرا مقر تفسوث أن أدن مكتين أمكي يتندر نكي زات كاكا دا قشيشة مزيان ودراغ جي فيكو دراغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي 10 تيكوان يهين ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشت أين يدرا سكزيكني صوضا خدمة في دورا سيتان ليبر تفسوثني مزيغن على خاطر ماشي كثمورت مناطق القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثن غي ترقيين خدمن تامغرا حتى 15 يوم أثمثن غي شاويين خدمن يلتا دار 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات تفسوث 1 شهر قال غار تمورت الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكا كي أصحاب نشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكوني أهاث نسعى نزهر مازال يمسناون مازال إمذانن مازال ثلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني واش سلميرت الدراشي تلميذ قرانت ديم سلايني كارزن نحدوها حنو فلاك اما قارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني أروازار النار أروازار ني مازيغن ني قباليين الشبحة ني مزورنا يلهذا غن هذا السمكثين الدراشيد يورا أذليس دوك تفسوث ني مازيغن يلها وين هذا ثغرن أطاس هذا المذ ديكس تلميذ الدراشيد سيلق تشيك
السلحير داغان السينير وثمثنا فريد الزراز وفلام السينير داغان ثانمير ثمقران تخم إدينان أقلي ذا جيني أحدو أحنو فلام فريدة أين كدينا دراشيت ولا ذي مسلايد فما قارن تفسوث أين شودنا غورس شو يعفوس حفيفار عفوس كفل عفو زوزار لا ترانسميسيون ذا شي ثنيض ذكواياكين أولتنا فريدة عثما صوضا كيني غورين la première fois ميواجه d'Arachid ça fait quelques années مقرصيد دي مونريال دي مونريال يفكر une conférence اسمي كيني ça fait plusieurs années elle تخمم بقول كل شغل mais sur le plan personnel ما روح غادي المثال هذا غرا الحاجه هذا غرا لونيفرسيتي هذا فاشك نرا قرا دي لا كومونيكاسيون دي لا بسيكولوجي دي لا سوسيولوجي ايلوك تروحوا غدا كما غنسي النظام وفيغ باللي اين كنا قرا غوك دي لي يونيفرسيتي على لوكام على دي ام داكي ديجا الا دي تقبايليسيو يمكن وفاق غير ايمانيو اكيل بوين زريغ بلي تقبايليت مي وفاق غير ايمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفاق غير ايمانيو الوغ ما تروحوا غاكني نقولك غير جيتي تتوثي وكان تسويتي كان جكي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance تقبايليتيو الوغ شوات ومن بعد اسمي غير مقرا دراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو كل كان لو كونتونون نسمو كل لو كونتوني السني امينا يديك سنسيت سلافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي نكيني راشد بيان دوطخ ينسال بيان دوطخ مي راشد en particulier ميسير داكي دي مونريال دو فيف فوا امينا يدي شارن اللمبه يشاري اللمبه وجا الدونيس وجا زيغ يظني قلان يروح ملي غاستم زواروس ماشي وحدي اللي غزيغو دروش غارة في سنين يعثر يركلي les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. يركلي الكلام اللي موسين غير المزيغ تنحفظها قليل راه حفظها جوستومون التفارغ الكلي غير داكي يدنجران دونك كاينين رشيد بيان دوطخ بور موا تفاس نجران دافرد كاينين التفارغ هاد ولي غاشون اشوك هذا ورسن اي دايوغ c'est des conférenciers, des penseurs à Marachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait qu'il y a une journée d'Avriz. Alors, c'est un honneur pour moi de Qimar au Gdarachid. Et c'est venu comme ça, ça aurait été le lien. Donc, c'est un qui nous sirde, qui nous behsar, qui nous kemja غاز الفراغ باش كان justement ما إلا كران les éléments yagien, je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission. زوارني دار دونيس زوارني دار تقبايليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, mais il est que لازم غتسقاشر شوطح سويقه داكو كرغد يغد الجن. ثانمير تم قرانت أول ثمثنا فريدة ذي مسلاني قرزنا تصاطاس حدو احنا في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فونا ثف اين فوس حفيفار داغن دي فالور de la pensée kabyle هكا كاينين surtout la transmission de ces valeurs اين يشدنا الكل نعرف قبايليت نعرف كل تنجاضات حمرضات دنجاض ثانمير ثام قرانت ذي مسلاني قرزن ادنوغالي هي الدراشيد يفكا دي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو اذا ما قارن تفسوث اسقسي وايض عاد ياسن واحد سكان هكا ملمي
يتماكر تفسوث كان نزرا نكوني نلمذ دوك غرباز نزمر سميها غربازة كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث تفسوث لو برانتون داغن يشود مثل سوال ليكينوكس دو برانتون هكا غورنا اري قبالين اري مزيان سوماثا ملمي غنتماكر ملمي تفدو تفسوث ملمي تسماكر تفسوث الدراشي هذا نصوض على غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريده ازطع القبايل تزمرت ثمطوثنا ورقاز هذه يزض واحد السكنه كان دفير وزطع معنا ما لا داوض وقلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي الى قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس استاذ وين دونيت وحدس هي نحواج كان الفرح ذا مقران مرة زرا يوثا كان فريدة زرار شويني تخدم كويس ساعة يعني إذا نسق القاعة اون كروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذا مازال هاد الحفظة يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما فريدة هادو غير الملمي تفسوث الى قد نيني دايني دنا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل اوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي ذورا قلا طلاس كويث يسعى ثلاثه الزوار قبل لو كالوندري غريغوريا ماشي الوقت نعاود كل استوار ما نعلم باللي اوي ثاي نتيرزا لو كالوندريا غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت قال وقتني نشاشنا كذا نساوي انت فلاحن حسابن زينا يخلط الكالوندري فلوفيا ليجيبسيان ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالوندري جوليا ومن بعد غريغوار 13 1582 يرقعيث يرث الكالوندري وسع Grégoire XIII, c'est le pape Grégoire XIII, il dit le dernier calendrier, enfin c'est le pontificat, c'est les savants, il dit je il a été répandu sur tout le reste du monde, ils ont rectifié le calendrier julien, ils savent les tard, ils savent que le وقتني 10 أيام قسن retard. Donc, du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc, la charia منيك سنتن مين كل يقل وقت يمزيغن l'Afrique du Nord 1582 يقلن داقيا. Il y avait les Turcs. Et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit. Puisqu'il fonctionnait sur le calendrier lunaire. Donc, il y a le retard. Elle a mis l'Académie berbère 1978, Paris, après ça s'est systématisé en 80, avec Ammar Migadi, Saïd Mohamed Arab, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant, ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer une aire au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, c'est 3 semaines d'avance sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 l'année bissextile. Et la date qui est المعنى ساعة المعنى أشيمي ماشي ال 27 نغ ال 1er مارس على خطر أما قرد فسوث تفسكا أنيذا إمازيغن هدرن إثونات il parle à la nature قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث أتساه الشتوى تعدى وذا اختار زوارا l'hiver n'a pas réduit notre travail.
ريثماتنا غيشاويين سفوغن داين يخدمن قليفار اين يخدمن الشتوى اين يصدان اين يسكون كويس اسمع ديك شمت فسوتا تيسوفانات تفسرنا في خامن قنورار قبرا هذا ما قرن تفسوتا قرناسي تفسوتا تاه نخدمها ونقيمها اناكتيف on n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid مقل لا سيفيزاسيون القبائل يمازيغن اني تروح dans le contact à la nature un très grand respect إناير معناه أغيار زوارا وسميض أقليت الحق دا تفسوث عسلامان تقول غدي جيجين تقول دي مغان تقول دي زمرني يمشطاحون يفرح هاد غنين هاد خمن العشوش نسن هاد صفرور خن يجمع هاد أشجار إسكلام les arbres vont reverdir vont prendre du fruit etc vont bourgeonner c'est très beau c'est la renaissance معناه نكون يوم يكميتراجونا كتفسوس افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما الشتوى نخدم نسنا كي نسدا العولنا هواكين اذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي دو برانتون لو 28 تاكين لو 28 فيفري سي لا اماكن كان سنه تشيوين اماكن ذيك فورا راكيه ce qui correspond au 13 février ثلا يوث نتمغرا النظام انذا إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدرم قران يستخدم نيت وناط قارناس إمارضيل كينا غار الطال اسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie. Farida elle est en train de bien écouter. C'est le jour où les premiers Imaziren ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe داخل نتبوشوها. Le mythe نيماس ندونيث يغدي صفرور خل وفانا التاويل نناكي نغاتي يناير اسنورطال تفغيوث تمكساو تكساتي غطنيس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفغدور تخدم ذكرى ولا الشتوى كذا ور تزمير ضراوي انت هنا يناير يروح الفرار ينايس ارضلي كواس دارطال اسخدم مع شغلي سي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Maziran c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettent dans le musée, vous êtes très beau, etc. On vous met dans une belle vitrine et tout. C'est la mort. C'est un cercueil déguisé. Je préfère encore هذيك يزقرني نزيكني ادعت سباق كذا معناه يزقرني فاهم انت قبيليت كاينين السنه ما كاس المسلايه تجراني يتمكي لنا كني سر دوال كذا حمل تحمليه يا ليا فيسيرال إلا نشدو إلا الرفق ثلاثة أغسطس يظن مليح داخل الكواكل يطفن كيليا أردينا يكتفن تا قبايليتنا أسماء تقبلض أكيد كسنسينا ان ديراسينمون ميم سي سي ان ديراسينمون لوكسيو اكيد ديراسينين كواكال الوض غبار ايتترا ومن بعد كاوين دون ان موزي فيترين لا فايونس مي سو ني كان سيركوي ميم ذا يشبح ذا صندوق للموت طبعا سعيد راه Oui, c'est-à-dire c'est un
c'est la momification, c'est la momification des civilisations. يعني تكنسوا كل les occidentaux. خاطر les tenants de l'impérialisme arabo-musulman ou les tenants de l'impérialisme occidental. Du jacobinisme, surtout, jacobinisme français, notamment. Exactement, c'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et de Pouin, il damène les colonisateurs occidentaux en général et français en particulier. Alors, donc, mais il y a quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais les un peu plus, l'intuition que j'ai eue, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quelque part à l'intérieur dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. Déjà le connaît, mais il message la transmission donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il a le rite, il a une tradition, une pratique, la roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est plonger c'est un rite. Le rite le hammam, dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine, c'est le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور توقبل أتفا الشتوى أقلا غنو حان مقر تفسوت أنختار مريج أمكان أنيدا ألان جليلز ذا شو تو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature, avec l'herbe fraîche. أن جليلز الرشاد كسنو كي محسوب قريب عارينا جليلز داخل قوينات مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme, il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille, elles ont eu leur première règle. Chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit
au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes, qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, voilà, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites secrets, il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rivières, et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. لا يوثنا سنة تختارين إثي ذاكني وما لا تفك ثموسني تيقاذ نظنين بالك تشوك الفونتراير السكرين هكذا دونك elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Izigar qui signifie âme et généalogie en même temps. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, là, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. De l'aide Noral, par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. 20 jours après on organise Imensi ou Bauch, on va rendre hommage à la fourmi. On va chercher des fourmilières, le dîner, et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besogne, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفير يمنع شفير جدا تك سكسوني توظفين توالي غسيلا وين نزيك تاكد اروح هاي استويت شطح السكسون على لونتريني دو لا فورميليير كنا داوت السكسون بوي ادرنا الحاجه وكيدي وتزري غير يميتي دي حكام تنايد il y a un rituel
سيدي وين يتزوجن بغات تسوت الدريا إلا ان ريتوال عند تمجيد سيدي وين دون لا ناتور شوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوفت دي لا ناتور سيتي ان ريتوال دو pour la fécondité. La fécondité, là, Eh, il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. oui. باش نتنقرر خاطر فاهمين بلي القصد وين راه دياسنا كيستعمر غتكشم الضو ضاريس نغا كيستنقر هي باش تنقر دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش تيلي هذه اللي مثلا le rituel كي فرمت تسلاوين وين منقر تيويزين تاضوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوت مرات تفسوت هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تاضوط اسنكسن يليس هذا وين تلاوين يليسنني غير واسيف رسمدا هذا كين ثمدا امكان يصرن يدوري هاد السير تاضوطني هاد شنوت il y a des chants ésotériques des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amroch, chants de la meule et du berceau. L'enkiran rohen, l'enkiran ngazifni d'akagitsilin un peu, quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mgraya Gitadot se déroule le rite de la fécondité. Les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là, il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que les pratiques le lien qu'on a avec la nature le lien qui نسموك ونات انا حفظها انا اجمدها فونات صافيك le rapport homme-femme اميك يتمحناجن ناغي يتعيشين ارجاز تمطوط la sexualité le rapport homme-femme le lien il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité de Gouinès et de Goudres Lokveyer, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous avez là, et par exemple, je donne un exemple bien. On est des sociétés إنسان أطاس لا بودور إنسان لا بودور نستحي إذا بنادم ما تققض ضمانيك تققض الجوارحيك c'est-à-dire en même temps qu'on a une grande pudeur et la maîtrise de soi est une grande valeur ordinaire mais la sexualité elle n'est pas diabolisée la sexualité elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشوف ولا الدراشي le rapport أشدو إلا نغرف إلا نجر ومذان تونات le rapport à la nature أكيد إذا كان il est diversifié il est très très riche معناه il est stratifié c'est une sorte de cercle concentrique il y a un noyau ما كتقدر des ondulations. Donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner. C'est le cercle de la reproduction obligatoire. Il faut que l'espèce survive.
Parce que les Qabaïl, de façon générale, ils ont toujours vécu contre un adversaire, contre un ennemi. Et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade primitif, c'est-à-dire naturel, c'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice, et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci, par exemple, de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour, malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit. C'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain. Quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, c'est-à-dire مرض يغال أزدفك أظلا أنا ثقرشت ثقرضيلت أزدع الداخل الكتسان أزدع الثملالي أزدع لك شوت ترزفت أداوض يمسات مبغار تقريت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني نيز ديالك داخل سي اون ليكتور هتزار لي سامبول كاسكي لا يوتيليز دفك تيم حرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي ميركان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا سافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس باتش كاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا اتفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا لي وهم مام كي تعلم ذاك ثنا تيغار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, un autre exemple, c'est la transmission, il a قد نيني ما تسد كان العقلية لا تسودري نساقيق القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne. اسمها ثاروت مطوس اروح للسوق ازد قضوض ازد نفقه داوي نكسوم داوي تملاني etc. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل مزيغا. أتذكر تمغارت بخامني تروح قبل هذه يروح ورقازة دي سواق تمغارت الدورة كي تدرت ما إلا كرات مطوط يتينيثن نا إلا كرا قمغار يهلكن هذه سقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن فون غري de l'avion تشفى l'odeur nia. Donc ils prennent le soin de ramener la part des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce qadon. Et ça, je trouve d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. C'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. Oui, si on réunit
tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice. C'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient أمازيغ. لا عمر يحسب يمانيس تلمست تونس. L'homme amazigh, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazigh. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. On va d'abord la civilisation. Une civilisation, alors que c'est aux antipodes de la civilisation. الدوغال تفت قرية ما فريدة الدوغال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح يعني شد مفتدر كل ميداني جارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسيني يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارتونات اروياما هكا ثي كمينا دونك شود عطاس ارتونات الدوال غاروس نتلا الدا رشيد فريده خطر مي ذيني جازنا طاس او يوفان المسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولات تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو فسو أتفسايم أتجوجوجم ذيك ثيونا حدو حنو الدراشيد دونك ثوريض تفسوث نية مزيغان ذا سقسير فاد أغدينيض أني فوالا دونك ذواكيني ذي السنين تفسوث نية مزيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القضايل إلا صفونقل دونك نتفسوث نتماقر تفسوث مازال ما غادي نيض دي تمازغ غير كلي ثلا غير كلي تماقر نوكتا فسوث الزريغ ماتشي دي ثمورت القبايل ونسفوقنا تفسوث ونتماقر تفسوث كيف زيك اما قرت فسوثا كي بيناير ولا شتا مناط وتيسفوقوا لنا ويخدم لنا ما قرت فسوث خدم انت ما قرت فسوث نيغد يعني c'est naturel, c'est une fête, une festivité qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت إذا ثذرين أكويث قارنت مرد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتجرست. C'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماكر تفسوت إذا أمكان نتختيريث يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديالي وكالة أكالة en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوف غا تدرت ألا ماذا مكان النية أني ذا رايلي راه ثمغرها واحد ابري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قرن 999 دا سوريف 999 با
تاقي إذا طول نمرار زيكني حساب نسو مرار امرار باش تقيس الفريد امرار زالو شباك امرار تاع الطافريطه سيعدي ومذان وحداس امرار ساعه عدين المال وكيسينو نوتر تامي قصد نغال الورس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاقي تختيرين امريج مثلا غير عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمه تمغران يرسفن يا 4 ساعه حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديس لاصل ديس اين الا ندثرر هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضروا تجيف تدرت قراص جبله قات كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايل دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجان الجدود l'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لا نسين نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذيك ما قرت فسوس يا السكواسي لي ندير كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وسند قفقايث وسند جيجل وسند سطيف وسند كرا وين الا يحوس يمانيس حوايج سفوق لاقي وما قرت فسوس يسدر الشهور تدرت ارذا تلا نقيري عليهم تلا وسنا يسالوا عني دقات بوعضه بوعضه قات غوفري غوفري يعني سراك دين وزمير غار وسنا قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العادين وما يدسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيق تمورت القبائل معناته لا تفسيس قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغرا نعفو ارنس لا فيت دو باردون سي لونطري دو ليفير سي لونطري دو برانتون اتايا تفسوث ينايا يعفون العرش على خاطر قلاصل زيكو كويت العرش يترقين نوغن كوي جرسن مسنقارن قريب هذا مسنقارن ومن بعد يكردويس 3 الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون إنا يسحب 6 أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يغالي خدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité démanteler la haine ذا فساد تيريست فوالا تيروس اتفسير تيروس تكسد ديشني تكسد الرفقنيا اتفسير ذا فساي ديك يعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي ايبانوي يسي اوفير اون فلور اجدي يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي اكدي فيك البولين سيدي فيك ريحايس تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي يتسيلي واكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدم يناير ثمتين ثم زيغ سوفغد اين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك اين يضران يناير نسوفغي دار وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنه كي 27 من كي غير عليه تدارت كي تشور كان مازال سعاودين لو 19 مارس تندغا عرضا سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كي غير عليه اما قرت فسوت لو 19 مارس اداسن كبوزكان دارت الساحل داسنا طاس لي تروبا دياسن ادمليلن دينا كي غير عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et تيلين évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel c'est les arts du spectacle le théâtre, le chant, la danse. Les 3 principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans le وقت
مداد الوقتنا ولا ما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture, parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار تقول ثم جلوف ثنا تضرب سيتا كانت تنقش تشعل السيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que تعرف ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن مثلا 11 ترز être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمد عقلك الشيء صغيزين ازكا يدلسين كبكا امكاتنو اي مثلا فكير داف افهم كان يعني ممكن اتاسي ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine, les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace. Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, il فهم عشان كده الدراشيد c'est que وإذا قارن نصروح l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention عشان كني نضرب باللي ما رحت في سوتة نقابل لكن ندنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غارة الميد تاقي يتسلي غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinard, c'est là la résistance. Et cette résistance, en accord dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée, ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth Maziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas l'importance de la fête. Ah ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. En fait, c'est le contre-pouvoir politique
par excellence, c'est le contre-pouvoir populaire. Mhm. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même Gouvrida, les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre. Tout ça, c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère, encore une fois, fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوع كان رسمت الكيف كيف هاد النوع كان شي طرح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع كيد النجاع هو الزريع يقرز داين دينا حد وقعد سلن يبان حمل الفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نجاع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو الا يمنسي وما كان نتفسو توسوق نتفسو سكسو ذا الكوكس ثملالين توفثيين تولا لوك دو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا دار رشيد عطاسي دي قارن يسا يتساكد افوذ وذريس ما سبون ذيس اما النسوة دي فور سكسوني نافر كوكسني ثملالين اذا انتي كي تدقي من داخل ما زمرا دوضا مسلايا كفلاس تورد عاوزة بلي ثم غرايا كي تسعة غطاس كيسماون لان مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ذي سنقار بوعفيف إلا واني ذي سقارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس أو ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت أشقلالني نتخسعيت نتفقلوجت دونك نغميت كذا نخنسلو سوت سي ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوت alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous dans les croyances القبائل dans la spiritualité ancienne quand on meurt le corps va rejoindre la terre mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme, elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تعسست نتجرى تعسست تلا تعسست أزطا تعسست وزنيق تعسست تجمع. Donc l'âme, nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police. Parce que dans nos têtes, on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiées dans les oliviers, dans les caroubiers. On n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, c'est très difficile. Évidemment, on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité.
دونك هادو غير شقوف سي صا يبريفيغور. دونك لا نكرا تمناضين مثلا دكار دارتو دكار داين يديرو حنا كويت توجا ترضى كاين الماء البحر داكي كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايت لا زونا كاين وكفادو ترضى كاين قرنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي et la spiritualité des masques. Il a un grand livre, j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre. Le parathéâtre kabyle. Les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est. Donc c'est de Tamazirt ancienne. Il a Adris. سكسوس ودريس الور دا قد دير تشوين ايوي قاد يدي سموزكوتن ادريس ستروميت قارنس لو تابسيا غارغانيكا لي بوتانيست disent et c'est vrai on l'a expérimenté c'est une plante toxique حاضرت نوم بلي تواتشاي ودريس تروح هذا الدواء دريس تشرب لا حاضر c'est une plante qui peut tuer un bœuf. داير المال يسن دا شي سديري ازكر تفونس لا عمر يحسن دريس هاد الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا تستنى اميليليا إليلي le laurier rose c'est une plante hyper toxique c'est un vrai poison يون يفرني ليليا اتتزل استسخلط وعودي ونعك. Ça, c'est des savoirs anciens, en rejoignant les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis. Adris, يتشابه بطاطا سنيثة زيداد قال تعرف بطاطا حلوة يتشابه قد قد دينا تسينا الور ويدي السنة تيدكسن تروح ذا دكسن تجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدول. C'est une plante endémique de la vallée de la Souma. تلا مليح لا vallée de la Souma الماء لي هوتور 500-600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا هوتور نو زمور الزمور يتسمى غاية الماء 600 متر 700 متر ترفض دريس من بعد ولاش سور لي كروند هوتور اون هوت كابيلي ولاش دريس يكسر إلا الغوافيك الزغوة بلوس تو ديسون اون التيتود بلوس ترفض دريس هي دريسة كي نقلعيتين سي لا راسين سي با لي فوي نا لي فلور. C'est une plante bulbeuse. C'est le bulbe نيا إذا نتكس نقاري نسركميت ذاك القوامان بيان لافي إتسيتيرا نسيرو سوف لاس تشويت نيا هذه لين داخل السكسيون دي سوفارني ظن البطاطا كذا لو فارني لا vapeur du tapsia elle traverse le couscous نيا et en bas on le consomme avec des œufs avec du lait cayenne avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, au moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مالاد كشمت فسوس, il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تسكن اللبان ننسى le pollen ننسى تسوي دو بحرير. Ça crée des grippes. Et nos ancêtres avaient trouvé le farni nudris, c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante.
parce que Zredam qui est une sorte de... Il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin, quoi. Donc il y a cette relation, il y a cette relation qui est établie alors سكسيون مدريس دونك اسني بور فير فيت هاد قيم دوك السنتال الصباح هاد نكار اسني تفسوت ما قرت تفسوت البروميي جور البرانطون جينيرالمون سي البروميي مارس دونك ما نخدميش ال 28 فيفري ل 29 فيفري مي اون غارد لا دات دو بروميي مارس انفا نروح روم ريجي نختار افريد ني يران دوكني انشنو alors il y a des chants spéciaux يتفسوت يجمعيتني داكويت وشناي مكسا بالقدر أترحم ربي مكسا بالقدر إلى شونتي أتثبوت أتفسوت إلى شونتي أيان زار أطاس شناويين يقشو الدنار تفسوت معناها التدارت ساعة لي شون je les ai regroupés dans ce livre. L'un des livres qui est le chapitre 3, les chants qui يتغنين مرة نروح أنا ما قرت تفسوس يلتدرت ساعة ذا شي يتهدر يتفسوس. C'est un langage codé entre la pensée du villageois quand il contacte la nature. Il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'allemand, il s'appelle Léo Frobenius, dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fta, qui est un germanophone kabyle. Donc, il l'anglais édition publiée Sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qabaïl, Léo Frobenius, c'est par le biais d'instituteurs français, d'instituteurs kabyles qui parlaient le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long, je vais la consacrer au retour, si mouchou hayagien, ardخل نتقبل مكان أدنى ذي غير مسلين مادام هذا غروح نخاطر لاني مسلين ما تنتغر الصروميث ولاش le vis-à-vis سقبيلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver إلى قنوغال أدنغيز les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Et il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc, أذكر كي زيداني خدمت تيغريفين ستمنت وين كسعنا ثمنت يخدم السكر. Donc on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement ce sont des oranges qui تيلينغلو خاكيا. Donc on بعد نفق أنا وين أكلا on va faire une procession نروح مريج. 999 سوريفن, généralement un peu moins d'un kilomètre, on va s'installer, on va faire un pique-nique, j'insiste sur la mixité.
إرجازن تيلاوين أك تدرت أكين ميوسن تدرت يواشولين الراش كذا ومن بعد il y a toujours يون ومراي لا سامراي généralement c'est la fête des femmes et des enfants donc سامراي c'est la femme qui conduit ce sont les femmes qui conduisent خاله نتيك تساوينا خاله نتيك زكويرين لا بروسيسيون ذي وراشي مشطاح أضوض نردين أتزوزرن الحلاوات vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. Il y a les gâteaux, etc. On va s'installer, on fait un pique-nique et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, horaire الخالث متدرت qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 à Guigiril Ali, à Diès. ورار الخالث تلاوين نساحل تدرت نساحل كبوزقان ادس نتريغي العلي اد خدمت ورار الخالث اون بوبليك دونك sur la place كي مريجاكي il y a des chants et ça dure des heures et des heures des chants des invocations des suppliques dans des langages ésotériques يعني يمسلاين يشنو تاكنيا سكفال مثلا الشلاوين الشريفه ثلاثه مكساوت elle était bergère dans son enfance donc elle était en contact avec la nature نعايد شريفه قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature تعاشتي سمشتي تروح تكس المال تستسم امكي الرش ساعه تاج وقت نساتو ساعات تاج وقت l'enfant, il avait le privilège de une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. فقرصن باللي نكين يستغشتيو ادي فاختج وقتي. Alors la Sherifa, elle avait développé et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre thème, elle s'est débrouillée pour se surpasser امكانيات تغلب ويقاذنيا دونك ثنوذاد ثاغشتيس قوا درنا ثنوذاد دي سفرا غاس ويقاذني ساعه تاج وقت وساعنا لي يمسلاين نسات ثنوذاد يمسلاين قديم يقفور اي وما قرت فسوس اطاس الخالات يشنون الغنات يدجا شريفه واذا كي دجا حنيفه c'est un monument c'est l'une des premières qui a attaqué le problème de l'inceste. Quand tu écoutes les paroles, écoute cette phrase-là, ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé. C'était du militantisme dans sa jeunesse. Dans l'heure, oui. Ça, c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلي نهضر في يماننا وحوايج غير كاين يون ادعدي سوف وساخا j'ai pas besoin de passer par le pont dans l'interprétation d'une autre civilisation ثغر ما يمكن غتدرغ غتوالي غتسيستي غتغرب لا غتعركي غتسكوا غتدكوا غتيد خدمه غتتشا نيك دايله سي موا alors dans ce cosmos là dans toutes ces croyances là cosmogoniques donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguiens, c'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante.
survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. ممكن كان ممكن كان رشيد يقول لك هذا النوع je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, يخرج Hadès, le dieu de l'enfer. ومن بعد مي تروح بيرسيفون ومن بعد ديميتر يمس Perséphone. Déméter تحزنوا الكل c'était la déesse de l'agriculture. Bon, ومن بعد Perséphone تشان كرا عقاين الرمان يفكيس Hadès باش كان alors اسمي يقول Hadès Perséphone تقولوا الكل لا ناتور شو الكل جديدي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتر ديال انايا ما رانا غد تفسوت عقلا غنمسو الكل سينا يستون كوتسو غادا راي لي بيرسيفون سي اديس سي لانفير de l'enfer ou de dessous غادا لا في sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il sourage de Perséphone à Dounith, بشكل دحيون لا. Mais au قبل تروح Perséphone, il chasse quelques grains من الرمان. ومن بعد مي تشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça. ومن بعد alors je vais أنسر حقي Perséphone تغادر سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا. ومن بعد مي دوغال Perséphone يمس ديميتر يمس ندونيث de la nature le Déméter la déesse de la terre. ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان يفكي يمد أدس ثنيس تشير ثنيس راه تسرون خطر الشيمية باسكو مي دوغال Perséphone ادوغال فسوس مي ما ديس ليفر اتوغال Perséphone Hadès l'enfer parce qu'il cherche الربان. Donc c'est comme ça que l'Antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant nous sommes complètement méditerranéens. C'est la singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Pour une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones, l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement, parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance. Comment l'hiver et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, sur le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. الباراديغم ذنوثني بالك يقوين صغرنا. Absolument. Apollon. Cette tendance à croire نقويد non نبذل نفكايسن نفكاناري. C'est ça. Ce que je veux dire. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. Hadès, ce n'est pas un dieu méchant.
contrairement à ce qu'on voit chez غورنا كوني حداز جيدا زيك يايا pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. Quand on était petit, قرية جيدة تقرا الصوت الحداز حداز دا شو تحداز يا هنيك حداز ناك يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة سي qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. يعس يسرسو ماس الماكي الحساقي ذي زرع ذي بلاضن يقترى مولا شاد عليه ثمسني اتسرغ ثونا elle va brûler la nature. Encore une fois on revient à la nature. Et Haddaz il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit, il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, et tout, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants, on revient encore à cette histoire de contenants, mais la perception, dans le sens que l'on donne aux fonctions des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës, il y a beaucoup de compromis, les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, ثلميث الدرشيد وقفلتنا وضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقارة ومسلاينا إيواشو ينتماقر تفسوث يعني ثباد يعني كأول مياد في سنة تنقيضين 3 تنقيضين يوم نشفو يومي السندان على الدرواقة درشيد فريدة درشيد زقلينا تدرد عبد القدر مكسا تقدر تطيد ثلاث ذا جيني ولا يوسف كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان يقول هذا جيني كيما الناس ما حاميه ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير مش يعني زمرا انت دواك كيني زمر حلوس غير مليح مي انت دغرا كيني كسريد امك تماقر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني ديال أنتي تجمع ديال أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وثغري غارة السلام غايا ديك شما أثي دافام كي أثي داوي أدغرا واقيني السري ذاك وندني هاكا ألوغ موكرا كميد أثا فسوث موكرا كميد شوش بعض ماقرييد سلنوار ألا لا تفسوث أمي جيجين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أمم زور الذهب يرقن أمن زون ذا قشيش اسميس يوغرثن إيكوفان أذ تشارن إغزران أذ قارن زيكني سواني حمالنا دونك مقرا كميد أتفسوث مقرا كميد سوشباض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث مججيين فكيين راح الدور ذوين رقيقان كميني أمام الزور الذهب يرقن أتصعود ثقشيشت أتشبو غرم ذاكيس دايس أيجيج وسوكي أرميان ذا السان إدنوكي هذا هي واجي ماشي نو دونك واجيني تكتف نسمع الحمد حد ولكن تفسوتي مزيغان يا درت 9 الشنا يسي تماقر تفسوت لان داني كي دي زاداج كدي بروفيرب اتسيتيرا مثلا
أروح ضقيضني أزكاني تفسوت أروح رودايني ناس هضرني يزقارن أرث مزوغ سيني كرتا يزقارن أنا زكا تفسوت فرشتو هاد فرحني يزقارن على خاطرني كد قيمة نقشتوات وزمرنا دفان وستنا راين زيكزاون ستن كان راين يقور لي مثوبة أتانا سكواز كتساون تكون نسوفا أبا رشيد أي جيني عرفنا في كل يوم الساقيني لا راكم لي ساقي تنوزو قفقايث كتيزيو زو ليبرير شيخ لاقي قفقايث محسوب توت لي ليبريري تنوز لي غران فيلاج أقبو تازمال تدكار سوق السنين داكي اون كابيلي ديستريبيي تاني ميرتام قرعت وجد السلم دونك ذاكر روج يقلن داخل لحد واحد نو هي دونك يسوي دونك كاين تسمى نتا فسوثا كا ولا كاس دينا كاين دراشيد فريده اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفو قولا ايني يسي فرحني منزا يمنزلنا القبايلي منزا يمازيغن قديمنا كويث قلا نكوني اوني ان بوبل اونسيان تاكدو ذا قديم إنجلان لا ميديتيراني ثنايد ثوسنا يعني لا سيونس ا ديمونطري que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou dans les hommes primitifs l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves qui ماشي فين يفاد النغال دا شو يبغي غادي ثيمورا يزوارن وصحفيفر وحراز في ماكيت نسن les peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit Fkanavrid, il dit Janavrid. Avridagi يسهل يسعى 5 تغوسا 5 تجدا إلا قاس تسكيلة تيماويث لا ليتيراتور أوراليني تيموشوها يسفران إمزان تيمسعراق أكوي داكاكي إلا قاس نستخدم ديك السنيت لا تقبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال exact واكي تستخدم ديك جديد تيسنات تساعد الشنا tu as le chant لو كان ماشي الشنا تقبايليت ثم قالت تموت ما ندم كويتي الشناين لنا إلا قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كويت عمر شقال 1927 يشنا مستقبلي il a enregistré un disque تبعدهم بعد تبعدك وإذا كي اونشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان وإذا كي لان فيرسن سيدي التريزور سيدي ديك الروجني مقران زنوثني قبوب بنت قبيلي تسمو ثلا الساتوره غتسلضي عبد القادر فتحي تغنيها في مترو تسرور الغاشيو السنارة مي تقبايليت ولا شوك اول تروميث دينا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد سير لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلايا يسال الماكرا كتفسوس لا بروسيسيون سي اون بروسيسيون كي بار سواش تهدر تقبايليت مرا نلحو كني كوري نستخدم تقبايليت نسمكتايد الشناوي تقبايلي نسحريك دي زوران نسجوجوك تفسوس تقبايليت إلا قد تجوجيك ما وثفكي ضرامان يزوران ويتمغير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et اسكل ما قلت فسوتاكي ذا سقي ذي السوين ذي السي إن سواي يزوران
nous sommes en train d'arroser, d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش نختار منا اديفرير اتيلي ادرنوغا ولا كذا نقالو ثغرما نمازيغن وثلي ورا ضد كرات غرما النظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais que quelle que soit la force de l'adversaire ادي روح هذا غير السخسي تشموعات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني هاد الجاغ يوكن اين يزمر غنكيني الكانون النية ما يلاقن كذا سافو هذه يرغو قرويه وداخل الكانون وكنا الشفا 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 كاتب ياسين هناك nous sommes les brandons واو du foyer de la renaissance amazigh. ستاقي راه خدمه هناك نكون ذي سوفا غاسا نرى معنا الكانون النية نتمازيغ هذه لي عام 12 يشعل. ترميت الدار رشيد واو تاقاري يعني زديقن اطاس احد احنو فلاك اذا مسلي قرزن فريده ما السياره كان ثقاره مسلي انت قرينم. Je pense que tout a été dit. وصلشات دسخرفا دا رشيد احدو احنو سوزيل عمر نوين. Je rends hommage justement en tant que femme, je rends hommage à l'homme kabyle qui يقفلون كل شغل يجين يقفلون تاعكم ساقين باش كنا يحيون يزوران النار. Et c'est très très important et c'est très inspirant. Et la chose أطاس تمثالي دنير mais يوث تمثالت أسخدمغ ثورا dorénavant تسرغ سقارو أتسخدمغ c'est la vivacité نيا فايد مسلايض أمك نكيني أريتاشين pour le moment ذاكين ديال الكيباك أمك سقفيلي ثاكين أتوغال c'est un أتوغال dans mon quotidien أتوغال dans ma vie de tous les jours أتوغال elle va articuler la quotidienneté. Et je prends de plus en plus conscience, grâce à des hommes comme vous, l'importance de la femme. نكتستيلي وين خنوين سقرام ديني تقرام سقرام سغمارس نكتستيلي وين أطاسي نزم أطاسي إلا كنخدم أطاسي إنزم راه نخدم إلا كنفقر كل شغلاكي إلا كان مصادع خنوي تفهم تغمارس نكتي غادي نطف تغمارس et أميك نكتستيلي وين اللقفايج dans le quotidien simplement يال اسم كندير كتشيني أميكاناش سقفايليس أميكان نخدم سقفايليس et les générations futures يوراونا de manière naturelle de manière vivace et au quotidien. Une des choses que je vais c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler. Une des choses sur lesquelles je vais travailler. Merci infiniment. ثاني مرت حمايانت ثاني مرت الدراشيد ثاني مرت المهدي صار طيب à l'émission Yagi, ça me fait vraiment plaisir. الساقين ثاني كسر الخيق. ترميت فريدك ميدا تيهيت يدينا نقلي داقي دراشيد يرثيكلت هذا سنين ثها يبضود ما ذي النايا ما تسافسو ثم ذا السنتلكي يعني نشد نوك في قبايليت في مازيغ ثونا طاقين غير كلنا فوس حبيب فوس كفل اكيني كان ملمي اني كان ملمي عقل السياقي احد احنا في لك الدراشيد في سوثا يدي تدون هذا امزر ويدي يشوف الله ويدي تدون غادي تشوف في الله هذا ثاني ميرتام قران
الزول إيثالي يوث الزول يليون قلاغ ذي ثدر بوان تيفي السنة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث أما قار أنت تفسوث إن فقاونا